Bashuma ni burana hama to kubasa kugwa hanso inabantu nkabo mwebare ayumuyiha ranga yongere kandi yongere gukora je mutarukura okusebera na mushanjo kwa mushanju Kate must shine. Kate wanje yona rero rade nonda kuzomugihera niko kandi n'umuzungu sasa no kirera kimwe mukao tibikaje bita tibikashana beno ati nyenzire mu Kate bareso mu gisho aza ko kubori yaha baba no yereba actually for example nyo mukora yagenda ukora Elizana ni ntona n'abantu bashaka naburi yaho umuntu yaguruka akutumu WhatsApp group umuntu azaga ruji n'umuntu yaguruka yakutumu WhatsApp group ateliza abuno kushomera abanyamutiyobora nanye ndiyo mwaro urukuzagraduatinga konka wo buri umwe n'urukusimuka yaro akora WhatsApp group rero nabuzo nanye kaniza kujwara no jati nyine uje atobi mwesha bwatiyo no tom group atizona na rugam zona bagandura muri strategies zile za kwasa kugira zita kora so ni nyirangu omugisho gwa Kate hati wena basakwe baruwinga self reflection tweza bra hati ko tuzangarama nkankwi nendije mirundi so nyoni tekateka Mr. Chairman ngwabantu abo benjo bahereza n'uburungi koka we need to categorize abantu abo turukwenda kweta abo turukuronda abinji percentage y'pangone n'abari mu Kisenyi n'abari mu Rubiri na WhatsApp n'abatagizire bata n'abatajiru so video clips ziri very okay niza kutambura abari mu offices barebe abari kubasagura tickets koka kuturahirwe umuntu yagura tickets z'abantu 50 hasi tugire mukatuzenye mutiyobora batosha overnight wa katano ninganya katete tubona abantu baburijo abarukubasa natwaye nantubasa kugira ngo ticket yore ya support atumuntu umunyo yampereza yangurira ticket sigana nibanye barangu yampereza munyongeza y'abantu 50 akwezi igana niza kugitsangu 5 already million nayajipa nagaraka karonda mwezi ni mtarataro nibatafye so team zona n'ikiro nyumunonga nimbani ndeba bojo bariya nabara bamunda kubomenya neore bano bagwira rumkoranse nibagera so neronji kokara habaru kuriya nyuma y'uturukwenda kandi batagizire bata abatabyine so bena nyenda kubasima nano kubashara Mr. Chairman musteka keke munonga na habaru kuriya nyuma nyenda kubagambira ngo eka niseje ya kuruse y'imure bite yituramo abajibisa bo baba Sefroza ba Maria Goreti abareta rodo abareta mapapa n'enyanya nyo nebyozi ukumbiya rodo byo kuzabyoka nyawo Kisenyi wagera ngo uko bara utakora na za roji no buryo mwinazi cyane rahanga kwite abo kuba already abantu barahanga sale ko kwijabire 10 na shiringi 5 twayeshongora ngo murete muye kundire ora abantu batayo 10 sentereza Yesu ora umuntu yataye 5 tuza kameru bashanga twine million nobona nyina abantu babano okano bakabashobere umuntu wenye uri kumpereza million tiko mvaruinga kabantu magana barabukunetera rukumiruku apafuta roro rukumiruku nizwa million zingayi kandi bagarakana bampereza na nechani abantu kusitaba bakarene cheka kijo so mbere tukategorize ati nyona mbere Mr. Chairman niza ko bandi bose ndiyo kudiringana na bagenzi banje bakufu ati yo Kate njabani tambura nawe umuzabo bana ati mutoronda bakufu babashaba kujya kwabandi bose abugaba bagiye kunshemeza twakangiriza no tunubwo naninga bakandi yoganyira kuzomiguru nabwo rangata kandi tabuka bo kufa bari yahero ati niyo murumo cyugira kabasa kunyita so benyona nyenda kwendera rukubasima naro kugira ngo gore categories abarakuza kutayo mu offices ba Mr. Chairman iwicho ne cyabondebere wakitandike mutaye murone ba member of parliament ito witi senyorere twakozere
abo kuba yechero na ningamba na aspiring umarempi kibaje charte ni muri mining akaturaganisa akibure kitwatara wone mitwaro 10 aha honorable Rita White akaturaganisa akibure kikushashorera abantu 50 kisenchacho Uganda tukajya tujya kushashorera abana 50 so hati noreba aba bana 50 abukwenda kushashurira nyenda kubashubaringa ngo abana 50 baza kwijabira baziro babo tabakizira abo kubatino muziro afacha kohereza kandi I'm very strategic by the way no mtakukimanya and on the other side I'm very political nako nasiriya kandi sumene nikande nono de goburingana so hati aroho mu kwishuka konsate yabiranche urugando nkabandi rubiri overnight najatabana n'abashashurira naruna nabana nasigana baraganisa unagiye kwikana shanga abana bisha bona koko nabagambira bari overnight kandi buri mwana kije ino muzi of course nyonka ashashurira abana abazee nabo bashashura abana bataha bende ni mama kugenda kuzo mu offices muzeyo muronde so ati ni kiraganda abantu Africans tugira kuraninga uko biri okutomu implementation ubu mbere nabwo nyoro kiko corona kikandi bashaba kurwa mahero hatkit program ya bene bebe yo kuzumpiro tenefuru dizobarti kaida narahanganye ona abampire twaika honore twasinka mwebale je Mr. Chairman wakura kisenchacho mu Uganda twatandikire kandi umukoro ubwanje bw'ebiro 12 y'ukwezi kwa mushanyi bari insima nimbari batiza nitekateka utayisa n'umureberezi hataho abundu banyine umjenyi mukora arabarahora mu mine mpaka ndabanyine hano ruboka n'abandi ona babo nogera Mr. Chairman baturigira hawo kashi witaranga kayatire kandi tugaba abantu bakabura so nyore nyirangu tugende kandi ikintu cya tickets by the way abantu bonde kuturiya emigisharinga gifts zukushana arokuza kweza ticket nakajigambira ratagize reki instead no yakushanga ticket rero kwetenga gambiro rogi kwisi none batakandi abagandi ko kushanti bayita titachewa so ate jonjanye bayisa ngo automatically wagwa mbenye no mukora asange nkabantu yo mwirwaro tine muntu ubona atereso koka omukanya kace ombiro nkabisha Friday by the way when imuka nkazumtawo n'umusigaza kandi zayinya ka fraya ngakasedinga abatire plan abatar strategic jakanye ngo noto prize ariyo kumurukana bagamba ntutegereza abantu bijura yifaha twabura no kustama na parking umuhanda yabo so cyo kimanyisaki kutarashange mu ka Benjamin no account assistant kandi tama tickets ngo aze kuzuguza abo kwa naguma na CEO mu office a computer narweho mwabazi turashange mu ka mwaka naza ko bari ya radio abantu mwena tubetanya barave ubwo tickets star ho bari bagizireki kokiyo tickets zihereze Black agenda zingaramu abagambira ati mabangarama abo kwa n'umurgare twabatera arshimye ku myezi 5 rero mbone transport nabwo cyo mwebare Kate no muntu witu kandi nawe no mwakuza graduating bero 20 kwa mukaga nacyo tushabera uranga mwiyeje utija kumsupportinga na ni communicating na chidiko na ni mwana munije anandonda ajati chakets chine sebintu tubiyire kandi buryo mowe na harabe na bari ahore na chifiringa kandi Mr. Chairman ndukusatama ninga kugenda bariyo nimbasa kusatama ninga je kunda tumuze nasinja kure cyo mwera ntwero imwimo mu barya imbenyi mwabaza gura tickets ye imabari yambe ni mwabaza gura ki tickets no mabantu bakunda ngo bazombujenyi rukara bakozi bemero mu nkaga waza kubara batwire mutoro 20 bari ya miliyoni aronyecero beriya rwa parachute shinyecero nareba mu kutobira twerere ku 5 ya michi pina zabia kandi arena nyanda yiro nare ngo automatically region rose atira me basi le ari cyo tarakorira awutira bakanje bakayugura no mu kutuna kurozi nyanya basi le yo muti yahe ku 5 ko kaya michi pina zachi zamar nyomba mbahire mutore naga kana yegurra nenyama akwiye barige bijabiri bitakushana ngayungwe naga yegurra nenyama so beno
niyo nitekateka ngo icyo tukikore ni ikinyango iro kushashura tiketi y'emitwaro 5 ntakwetengana kusitama kasiba nyemirimo mweba ya kabinci ni wahindura chairman akaga mkungu bukwaine ibigambo byakumanya kugamba katwara abantu nonke bibuku zo kwigurira nawe bajya mu gihugu Wino kasha gwito baza ko ukurya aha baje bwamo yashanga n'utura tugenyama ya to Ladies and gentlemen injira ngo mwebare kuterezo bwenge kandi injira ngo batahi baje twatwara mwami titachiwa mwami mashweko na mwena mwe twaza gukora iki aha hariho entekateka yo kugira ngo twashomere budget uga umwana uzagamba mu budget yona mwabigamba kandi mwena mwine papura cyo kubaza twenda miliyoni 26 meaning that twaza kugoba ni kugoba mu chivreki shimye kwa turiye ahiguru ya miliyoni 50 aho kwa tsabatira miliyoni 46 nakitegereza wenu katika tujiroza yote izi senti kazaba nyingi hata ka adverts hivi wese tubaza kukereza nibenda twa miliyoni 2 TV ya bentaya ha TV tayari benda miliyoni 1 manyeha benda nzo hatire kahira kwenda miliyoni 3 a drive yo kuzomu mtawni liyetenga miliyoni 3 ahava kwetega stage and hands and kuru byo aitura bitweshongora bigenda miliyoni 2 graphics so twenda miliyoni 2 za decoration twenda miliyoni 2 za sound and lighting so twitenge sente nyinshi so nimbashaba tutakaza kutiza munonga budget eji twichamani manye papurero mbitwari uko mutu yanyu manye mutwetega miliyoni 86 na shilingi 12 na mutwari na mkaga ni mutwari when budget ya kwa mukire kimu ko mukire mukirira noza konjera muna nebe mwana mugamba katugire ko muri mwagira ngo twetenga bakutambura ubundi byamba bambeka soda mwagira ngo hetenga manya bakuzo muza kuza kurara gicho akora yiba kushabura abo haraba hetenga transport nabiha hino yo wagira ngo abantu aba imundisi babarete muri basingo mu kirore ejo budget yoko nebindi kunka tukabasa kwiho mu kintu utatiremo macyetegereza so tukabasa kwiho utatiremo ubwo kiju uwo gisenyi yagira ngo we kansaye abantu nabamuhereza kuba kumuhereza owareba ka kanisa ko wita kutamunci nazika nazondo kutasya kunkana babo bazika nibashabira abantu bagira umbuzo witu yaenda na muwe kibichi bona tegereza hasati ana jangwa ngwabara na hashabira kubina mana agira ngeje bari kingi kunka wahurogu najangwa bari zo nguzumeze zikore za roje zikore hati uhurogu besta riya rebinto ebyo bino bakufta mutibyo bakugira bata nibyo bakwihamu so mwe mutero mu ngaro twaheza budget twaza twineze mutwareta twineze mutwaro twine eze kumitane zabana mwe no muri mwe hine aho kwenda kugura ahayezo edakikezi bena twinana neze meza eze mutwaro 50 eze mutwaro 20 aneze mutwaro 10 zone zo tuziba wena nashaba ngo ukwenda kugura tiketi umucamwa n'ikitachwa yaje ngo hagure mutakabura kugura tiketi imwe kabantu manye tegereza icya kabiri umusigazi we hija buri muntu ahataka umuntu umuhereza krista katwari shindi buri muntu akhereza shindi kuri yakatwari
Then ekyakashatu ine abantu abaturetere sente abakwenda kutukwatira budget egi umuntu akagira ati yowe gwe niza kwa nabaraga nsentware 5 ninga 10 ninga 2 ninga miliyoni emwe ubwo nawe ryaho then abandi mwana mushora ninga na hatu nojo tumbeni yomuntu etere t-shirt wano shora nojugura kunkana wayenda hati nojo tumundetere t-shirt yemtware 2 ninga mundetere chikopo ninga mundetere akakatu kokutamu wabyo muntu bunga hibazihireyo nyenda ngo chimanye ngo sente muntu chirako muntu umuhendo gwa wambara wayongera ubundi atobo kwisomurano naza kucererwa ariko bari kurara byo agenda baramu mu batiza kurara abo umuruzi baba bungaye gana bubigana Mtungana shini zingaye leta ha cross check nyuma nyiri kubare kale agashingira 10 mtwari 10 yakabanze kubari umuntu igana ne mtwari 10 wanji shibuze nabanimbuza musasire okubuza abakwatula alokuba we are after correcting much money on that day nangwa nokutandikana n'eriizooba mbwenu eriizooba hakubamu entebe ekanisa yokuleeta nk'ekyokunywa ninga something else oba sweets za auctioning sweet kweraberge ya shilingi 5 wakamu okajikuza nka 10 ninga 12 tikatubera obundo mulingo izobenyo on that day. Okay, machani. Thank you. ereze karo 50 ngareke muronda murabereze Kale wukura muzagaruka ubuhereza abandi mutware 5 hasigara ubunga hewe abo hasigara ubunga ubunga waba 50 hino ndisho kwenda kubukura kwenda kwaka twihamu ninga kabura bw'ikumi ndisho kugura 5 tukabwira with 80 wagura ubunga umubuzi wagenda utahira umutwaro shidokta umutwaro umwe uriya dokta rero natandikiriho banagura umutwero umutwaro izashaga aha dokta wasya hozinga mtware 5 watu wasemkaga watu mtwaro kujya mtware 5 mtwaro mukago murungu urukuchiza hono dokta noya kura chisia mtwaro mukago yani mtware 5 ko kabantu mongera mtwaro mukago bakonje mtwaro za sim mtwaro mushana ali onareba nyosi batwele nichigura nichite amongera 15 zake mtwaro mushanje n'streka aruri yangajo nanda kongera dokta bakutera hoza mtwaro munana n'streka aruri johariya ndi neba mbiriye ryo nakora umushana ndakongera ho kutera dokta ngo kureba tukwenda mureke mutabitwelire wamtwera zinga zari mtwaro mwenda n'streka azari mtwaro 10 waza kutandika kubara mtwaro 10 ati chababra doktor kunta mtwera aha
beno hajya undi jo amutere cyo bitana nangwa zibe ari umutwaro 11 twari 11 zari chera cyenda mututu baze ahaziri za hatuzaba umutwaro kumene twari 11 na 15 abundi jo aha bamutwera zingaye jo bamutwera shitano baraho iyo bamutwera 15 ngo biho ale zari yashakire ino cyakire zibe mutwari 12 mutwari 12 mu rugo rumwe yonyine 13 ale nokutwakaba no gushija nagaraga konka we n'umushaka tumukorire maze ubuzima ubwo twakora oyine 10 zinga se ko itajoka umushije umwenda twavuze zinga hawo abantu barazinga zinanyine uwo ni mutwari 12 oya yasi 16 munabuza ine 12 wasi 16 monjambe baku 12 kandi mwizuka ngwezo iri azijo hatwe nabura boce mitware 2 na uriya nawe boce mitware 2 akasi 10 tukamwa wayera rikirori azijo murundi gumwe kumuhona aha 13 n'ishweka ije ari naenda kutwera sebo Mtwaro 12 n'ishweka uriya ine kumtwara 13 ijado jena doktor mtwaro 13 amena Bojenira. So zaba 12 kashanje. 12 na kashanje. Mtwari 12 na kashanje. Wachukuli. Za zingai? Uba ine 10 na zingai? 12 kashanje. 12 na kashanje. Dr. Namurwana ho bambe cyari ma. Mukono nugambashi. Dr. Nowabantu. Nowabantu. Kana zaza bakazi. Kumesha tunekumi bamara babo. Yani kumesha tuneshuka. Wahore innocence. Kumesha tuneshuka mugumwe. Mtwari 13 n'ishweka umuntu gumwe oriya ine 10 amuzo tukubara ubwo ine 10 mtwari 13 n'ishatu 13 n'ishweka umuntu gumwe ngo twaza kubarira cyangwa oyongero zibi 10 na bene kubariki aine 13 nakashanzu wenda kutwirwa Peter Nenda kusinjira. Musinjire. Dr. ni 13 na kashanje. 13 na kashanje umuntu gumwe. Nenda no kubamtera ho nawe za 14 wagwa chikazi. Wagwa drop. Mtwaro 14. Baba 14 n'ishweka. Mtwaro 14 n'ishweka umuntu gumwe. Hata jiwa mchita nicho kadi chindera. 15 mutwaro gumwe mutwaro 15 mu gumwe 15 n'imirundi 2 zera chile ziria zinaza dokta Atiza abazinga wa doctor. Dokta ine 15 ni 15 zabazinga Mr. Chairman. Yes. Ninyenda tuchenga n'umushongeje. Doctor aine kakwate chikahango
namutahiwe sente zitukumuhaka naguma nazihoriye uriya yaba niwe yaba nabara ashibataye kwatire zeye deni na noriya kefa abone zeye akamanya ari twagarura rero abashaka apana speed yarenga Dr. Nekuna mkago gwa inezinga uriya ni 15 n'icumi na memfika baza muri Dr. Mazura yaciye ziko twari 15 hariya aha izo hariya Dr. Nekuna mkago Ani mbashaba twarumisha uguru yerde mu ngabo zamani Dr. Iwaro yawe nishamba hikaruranga abantu bakarumana Ngiyanzure je bantu bamanyi waro yawe hizo Matahuru kum. Ahora tushaka batwatwere. Atuwari ho. Nakira shinje 12. Wewe barichi. Kana ukamtakuzirayo obedi. Sente. Estaziliya kumibiri nekumijiraho. Anarukumhaliya. Narukumhaliya. Anarukumhaliya. Kandi uraze kuzira ikimanchuma nsangu bamtaho. Dera aza kuya nkumihaliya. Uraze kumstopinga nabarengize kumutara. Uraze kumstopinga Izo ko yanzura mutazigita nekirabo. Nikumitara. Areze kumitara. Ati wabo yaje obechikiga. Hatu barabushize baho na. Simba ashanga te yanzura. Kashanju karete. Ashanja te yanzura. Ashanja te yanzura. Ndraje ndashitane umshije kwiyavuye afadekirabo mwamwangira. Kandi kabakuyamba DJ ari kabamukwatira ukwataka yanzu. Ninjira mu gimbere cyanjye ndashitane. Muzagumana umuza kumuyavahe. Adi yade yaje twamanya itogwara tukufera muhanda. Abenkumina ntabura yoshirinji inkumine zindi. Turonda kurenzi akashanze na kashanje. Ati ntabura shirinji inkumesha. Izo Dr. Zekwazireza. Ntabura kumisha tu. Akeyanzura. Na hashirinji kashanju. Yachawe tuvuzo. Uwe chirodo ya sumu twara notingwe da yanzu. Ubera za kweyanzu. Nani ayongera we kumibiri Dr. Yanzu. Akayanzu. Na mwe muzirete. Muzirete abamashoti binimaro. Binimaro turako. Ba compete. Weza na tachibanyire. Ladies and gentlemen. Kan kwa kuzagara kuzahandi. Pasebo mwenu twabura kumwe n'inkumi y'eshatu ushijo kwa keyanzo kandi kwa kubatazine ninga hatakwenda zabakanana aha kanana hatu ntacho banchuma nsangu muhabura zinga hi kumina tweze kutumia ni kumina hapa hasira zinga ya imekanana hando yosio gamba speed man mbona kakaga pazo mletezo tulele ezo mzinga atezo mzinga kumeka opaye kumisha za kumeka kaga inakumisha tu watu basi kumeka kaga bazo mlete tuchetegereze bazo mlete tuchetegereze
mukibarenje tuta odoktoba mutaka Atakande mbese. Mwene chweka haye kumwibira atahane kumisha. wenu mwene kumene chweka Yonyine kumisha. mubaine gumisha oye yanjye umweka nana Gamba speed. Ikumi itanu zaba hatara muzuwa zaba zingahe bakera muhanda mukibuze Iwe. ati Boss. zingahe zaba umutware ebiri ugainekana gumwe kanana bena burwa inkunke kumisha tuzonga hata keyanjura nkareba bariya bataho Mana we nakererwa. Kana wale marakaho Mabe kumitano Uriya za ziyumutwaro Uriya sebe kumisha Kunaka natema kusiezi na kumina Zingayo Imekuwa chweka hado gasebo ongaza katesho mwamba gari gashira magana Umesema uchiza nateke kumiri bashangu umuntu yanjye Baba amagari gashira magana Leta kumimi haliya Leta kumimi haliya Zabewe na Baya ni mwemu mwecheka Ubaineni kanana Abuwa mwadi ya hukumi basi mtuarasha Zaucheche Imumwaza kuyaza kura kweyanjura Ubaineni kanana Imumwene zinga Minemu kenda Kare Wapangai. Wazongera bayo Akagere. Zake mtuarasha Kandi bakavurira kimwe Mweno oriori hii Ubaineni kuchasanga. kanana Mwenu hata unana burwa echekumi Echekumi unana burwa Yati rugayo. Yasimtuanisha Maria binezingai Maria binesha tu Shakora kisanga. Aha Yakesha tunekumisha tu Okay, kanga. Yasimtumisha Oriono zashira harwisha. Aha Murichirize Aniga kureta. Baze murichirize Maria bantu bayoma Aha ajipu. Esha tunekumisha tu Shanga ajipu. microphone wamusho Shanga ajipu. what's microphone Are kumitana atako yazo. Kumitaniro hote wako yazo Kumitana egesha tunachweka. Maria basesha tuneshtreka Basesha tuneshtreka microphone yako birunga Ugubama mtwaro yes Ubyase mtwarena Enane kumisha Ijoza achira hasebo watu watamaikrofone yanjye Mtwarena Inanechweka. Unenene cheka Ndio yesiga chini Zawezi layo Shaya wataro Mtwara hasebo Bazwele kumitano zabetano. Mazo mchirize Bazwele kumitana zabetano. Maria bine mtware etano Inenane kumisha tu Inenane kumisha tu Oya jatkuro. Mtoyeta. Kwayazwa tukuru Maria bine mtware etano Wene mtware nane kumisha Wene mtware nane kumisha Tumureko mshija kuyanjura Juro sinji Shayija ishire kumwa tabuzura waba kama bere Ni mwabamu kanko Maria bine etano Oba inene enane kumisha Tunaruwa yo Naruwa yo Etame kumisha Gamba speed sebo. Okay. Basi wana wanyama. Arazine center. Chama kache wanje Ara center zinda. zaba zinganye. Zamtwaro muka. Kweyanjura aba umcharo bwo atandukana ne na 10 Biburi mu Petero manyane ya kabiri abaho kugira ngo ibare ryabere ryanjuwe ibyo ryahindukire
ubuhanuzi bwinshi ukashange sente zagakomwe waza kutaho zezagomwe ushanganizikira nezagomwe abo kubo mwamuguze mwene muzitubariki hato bino wiyanja ya wabari munonga MC bwana koraje kumpaka chaka kandi kansime abawasa kuturera kusapotinga utwara ikirabeki kandi kubasa ko yaje izina ndi Dr. Herbert Tumusingize ni ndiringa n'ikitopeta alternative stroke complementary medicines umurembo rwambarara nishangwa aha bajya plaza ubwo ni Giants Plaza rukuto rwa Doratale wa Rugastari Big Bang na makanisiga opposite mapema park tuporo kuchibera ukurakura mu kigo cy'abana kikwetaga ubu mu cyitwa butereza bwe ninjira no gukora ibyo kushobesa atupategera n'amagara g'abantu niza TV zitari zimwe na zimwe niza amaradiyo gatari gamwe na gamwe ukubwira ubumenyi bimeze cyitwa ni cancer hamwe na recurrent infections bene abacyarazi bateganise munonga nijo tubahereza ubuhamuzi ubufatana na recurrent infections bazitandara zindi zigaruka kirayesande imwe zigaruka nijo tubahereze what could be the best solution for that kind of problem or condition bari munonga katumuze mu program asa mushinga zingayi twari kumwe n'icyo kancenaje umuntu wapereze icyo kubanza umuntu agire urebe kingu warara wataho WhatsApp cya kabiri akaciko inyenda ngo kita executive kahereza abantu barememo abatwisha kutwaza bati kuzakora ryari not chairman kunka Kate Ikiza na n'umushija we bondu bamanya kwikora nindi bashaba mu bagwase bekoro ba chairman yongu bene koro bokchiso chiko chonga sebuntwara icyo kirawe kipere bukamacho hari kandi kitumbi kantwaka baratwara ibi bintu byo gura bikiryaha kandi nimanya kuza kugira twakora kitwihamu bagira ngo kuza gukora food soldiers abarinze kutambura abantu baza kubambaza mu mashobero bija kuza muga ovana ipi bija kuzo mu butare kandi tujya kuba barangira aha mukutu wakupatine mukutu atari ya WhatsApp njya kutura mutorane kete nasha kubitera nyabuka naha kugira ko bandi turonda turaze akwaka nakaruru tekwa kuraba kureba mpaka simu imwe abaza TV na radio n'abareba mu rwamani no kweza radio station zanyu muzakwanza bashaba DJ mention unkime kaba DJ wine ba DJ na ba presenters wine kubasa kubarabya nkoko na ba MC abahamaje ninjira twaheza ubesho ngendije abakoba batatu yanjurire mtu yanjurire DJ ari mugamba ki naherera wa wiza n'umugugu wa preji kandi wala ubuntu ubu na nabagambiye tubine tukagura shilingi 10 ukwenda kakagura mu bundi gwe nuko buntu bitano ne shilingi 15 n'utwara nogira abo wabuhereza bene kuturaheze tuzakushaba oine motoka umuriyaha ningo ine pichi hati twakuhereza turakatu abo kuba bakatu babutukura wine bwiruka bahereza twakwa tukatire ka kigali aza kigali n'icumi batuganira kaciriye kintu ekigaruka kigambaho n'umuntu watuganira ubwenge umucaro uriya yakubabura watuganira muri ubwaro bwo kuvuga mbere ntabwo rero umwe mu batekamo ibintu barabamo okay twahendera
abakorera ba Pleje Mburete Mushone kandi batera umungano rendo keti yabari burajeshu bagamba ya nubu umwami wo kujeshu bagamba sima abantu Sharistai Chamamos a mãe assim, sempre kama assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wenu mwena turubamwe uruhanga ni natwara umushogu basima tutashara chairman tero muhando katuberaho waburahare ukawafayo wisha nyenda kusima komiti turenera ningechi gogo ubutoronshinga tukaronshinga twajya kutwafutana kechi kandi hategeye meeting ya kabiri wengi banyisa kugira meetings nyingi zabene nzubamo wengi nyenda kubasima mwe bari kubani itwe mwe bari contributinga ubwire bwanyu sente zanyu zone zimwatekamo basuma mwe bari munonga nyona nishaba tubatera umunga ninyenda kwajoraho abantu babiri amafamily yanjye umukazi wanjye yabagambire kandi ngo umugore umugeki ibirabi namushanje kwa mushanje 2005 konganye n'abandi bantu babiri abari mu nzu yanjye abaryaha abandi no barayibataroho ni no mushiki wanjye umukorogwe mbabazi patience bya mukama ayimuke nyino nondijo sente n'umukiza w'endagano murete na muhara wa Nyondi Sorina nabo babarebe nyenda kusima abantu abatambara distance ni ngo munonga kogo wagangarama uburaka umunywana wito wa family umurisinyiro abantu mwana so n'abantu mwena aba investors ba promoters ba wena abaranitwe munongo muri gendoro nyenda kubasima kandi tusakongera kubasima no kwatanisa icama no kureba wa promoting ebe bindi ishati nyina masuko ngo no byayagira mu nyombe ninye nagamanga niza kumuhereza ucyansa gambe kuko umuntu yayagire ngakaciko pen ishati iyo promoting ngo umwe atino ke sente zo mu rundu gumwe odisho umuntu mukuru mwogu baramusiyo batendereza Yesu oi mana bandiga Yesu omosai kunaziza tebaza esomrokosi Estendereza chamwana kanshashure kumita ntahe yebara umashani obara umukibano kama mazina yawe byebyo twenda kwasima munonga kandi tushaba mwena kumushaza kubera mwongera kutubera kuregana ni ndani yo ni leta mukaporo sebo pen kamba kana ni ngambara t-shirt says nachi ati no shanga ko umuntu ara t-shirt ze corporate munonga keje rware tano ari mu t-shirt zakora tawe zakora mwena rukushanga no yenda kusa ku marketing ngo sente utazine mu rundu nani nyina ngo cyo madam Kate mukiza bano wacishobororaho umutwi yakugera twenu nani nyindeta no kugana shoshuri cyoeka na shoshora hezi ninga na wasa kumureka ya timu mukachiko akore ungarengo yaba branded so ni yere cyangwa niyo washobororaho otherwise mwe bari munonga kama abatwareje makaganya muri mugaragayo kandi mungere simera nobo kwibona bariyo akwimu selected konka ari abantu binje munonga abarye nyuma yechi abo mwongere kubatsimbera no kushabirechi kure twakisia success mwe bari munonga kama wita sima bishemwe
Keti nakumukiko rwawe kuko wanterire uko wantera n'ukutabire niko unganagezaho kugira ngo kumishobora so ebe nakora kandi sanga kukora za asimye cyakare then kwendeza program ubuvuzi wabigamba ukace waheza wasigo umwanya wabaye n'usho mutyapo yayize na senta zigarane byo kwashamba bageta mwese bajya swasi muri bwaga cy'icyato bigana za kete mu mwana wacu kare Ibeze mungari muto yakorana muri Central so kete na kwetiri mkwale kare thank you nabweni hine umucara definite onjirwe yaturaga semtware 3 kandi yatabona yewe niboye therapy abana n'abanje bamita naye bari Celestine ngorane y'ibaro y'abana y'itanga bazimake yawe thank you for coming okay yenge da borsho imanya linga kuba yatwebembera je twatandika je kandi twahendera je kandi yatwese mu muhanga twatakuteka akazi ngako nokitana no kugasima ubwo mukolimo yakozesa nakati yakwatana kizi kandi usiba che amani orchibo kwatwebembera je nani wakora no mu muhanga gwari nani shabatkosa t-shirts na nebe bintu abo kurebanisha ukati imweji ibitebe n'ibyo gusapotinga kandi kabiteka mwesende zakuye ari umoteze shaza atankire kuranga kandi in fact na contract ejo mwami wanje yayanjura kukana abana abamwe batayanjura tineho Jackie hamwe na Obedi Dr. Stella wagenda abona abana batwagisireho abona abana bibi azeti contract tombana ba patients Obedi na Jackie so bakajitwara mu contract yabo yo bashaka kubatera makasente then bakakora hanyuma bakangarura so ibintu biro mbeta kushana konkano shitamno bashangano tensana bo kanyine bo sente mbukinge itakari mare ndware t-shirt tizoke bagaraka mu chimeki byasigara no kubasima mnonga kandi no kwakira ibitekerezo byanyu n'ibitekerezo byanyu kandi wishiye mu kintu cya posta webare nandebinde byanditse kwa mostrenga posters hari bitakashire mwabo bwira konka bya budget posters wa budget so zashobire je kwani turebana yomwe na kudati pa posta twara kanisa ikigoke pa posta mbamba nyino opportunity ekije mudongo bede mwe tukabishire kandi bisa kuba bimwe bya budget rangane mu isubizo na kubasi nebyo tinga basime chukumara nacho necha nakwakira umwozo wanje yolko wanje kangwara mu Rwanda basheka group bona bafa nje kurebera kuba yanjura bashemi so aruna kuza promotinga na timu ankore media babare kuija bambe no kabaringa ochikoru no kumpromotinga kutosha mutakura mashe na timu yao munyabarizo mukuru DM omurimo kwakora ni usinga abazokera mwena bone mwene umwe bari kunaza ngambo mwene nza kushowa sosoro mukamwe n'uburyo omwe wayisisaho bwiregwe esente zo mwatamu ebitenso bimwahereza changarra mama ntingababi no bano urawagira ngo bwoba nyongoro urukiko rwo nanda respecting ona kati umwana nabagandi kongana concert ngo bunanyine wabo ngo 80% atubashuma niburana hama to kubasa kubahanso inabantu nkabo mebare ayumuyiha ranga yongere kandi yongere gukora je mutarukura okusebera na mushanjo kwa mushanju Kate must shine
Baseba nabanya twagera ije twembere n'icyo Kate Must Shine imbere tushale abo wanya kucara mu narwo mu gimu cyo kuramya Hanga kusima kwebaza abizoreri kusima habishaheki kusima abakubasa bita abizoreri kondo bamwamiketi bari kwebendera yomwena abasa kubika yabagize abasa kujugiyo yabasanga kusima amateka tekobona ibyato byagaragara ibitekerezo kusima ahabumbaramwa ubwatureta imisoba ubuteka kwicara konsa kiyamwamuri ikiriza ubumu mwoko kuwagutandikire ubuteka nsakusa kwica maze kwisi hamburi kusima kwebaza reba mwaniko shaye kigiwe yabgarako mukayeye utwebembere urumatiko weye ashane hanije umuhanda utarabyeje tongere garaka ubuno burundi kubwabuganya no kuraninjira konsateji gusekera gisi hamwe umuhanda w'ubuyobozi ubuzima bya Yesu bashaba kare